Abitha munene ruhonge-ini rwa wandikithia wa andu guku bururi-ini Janet Mucheru augite gicunji kia 61 hari igana gia ikuũ iria cionekire mwaka-ini wa 2020 itiandikithirio na ruhonge ruru, akiuga andu amwe mationaga bata wa kwandikithia ikuũ. No death certificate andu aingi moigaga matire na bata nayo tondu meciragia register death no riria urenda ku inherit, na andu aingi okorwo ni mareciria matire kindu gia kuoywo makarega ku register. So uria ingiuria ni andu othe maka register okorwo ni ikuũ ciothe nigetha makahota guteithiriria thirikari kuhota ku plan for the future. Thirikari yugite yambikite mubango uyu niguo ihote kuonia muingi bata wa kwandikithagia ikuũ cia endwa ao, undu uria uteithagia thirikari ikahota kubanga tabarira ciayo na ikamenya tabarira irateithia andu maigana atia na kuria mari. Na ningi wa register ni kumenyekaga andu marakua ni undu wa mirimu iriku, tondu wa register death ni tumenyaga gitumi kiria giatuma ukue na mirimu iyo ikambiriria kumenyeka na ikamenyeka county area andu marakua hihi okorwo ni cancer kana ni murimu uriku, kuoguo ni wega ku register ikuũ ciothe. Ruhonge rwa ugima wa mwiri wa muingi rugite mutugo wa kwaga kwandikithia ikuũ utuikaga kihingica kuri thirikari ni undu wa kwaga ithabu ria aria makuite na aria me muoyo. Vile vifo tunapata ni vile tumepewa report na sana zinatoka kwa facilities, kwa health facilities, hospitali. Na sasa kama mtu pengine alipata ugonjwa na amekufa nyumbani na tupewe hiyo report, hatuwezi jua. Ndio maana tunataka tujue kama kuna vifo vya aina hiyo katika jamii. Thirikari irauga muingi utengeranagia na marua ma birth certificate riria mwana aciarwo, no makahuthia uhoro wa kuoya marua ma kuonania mundu wao ni arikitie gukua. Turatarget county 6 nicio turambiriria nacio, twarikia by July tucoke tuoye 6 nigetha tuhote kumenya exactly ni andu aigana makuite ni undu wa COVID in the country. Mubango uyu uratanywo gutafanio na ihinda ria mieri 6 ukihurwo njeki ya kimbeca ni ruhonge rwa kimabũrũri rwa ugima wa mwiri ni ruo WHO. And we are working on this, and the mechanism we want to do this is through rapid mortality surveillance, and I think the detail has already been provided. WHO is supporting the process both financially and technically, and we are out to support this in the whole country. Handu-ini ha Inoro TV kuma Naivasha kaunti-ini ya Nakuru, ritwa riakwa ni Festus Lango.